Hai menase ibeting chua ilung ta pen menen main chekyu zingkai pamai gumara sam news kede rain sa chuna times biagana pongara dele Manipur Pradesh Congress Committee ne India de gu sokri pe Union Home Minister Amit Satu ning katege bezigene neugaize India de gumbedo ge ning tinge zabambo Ministry of Home Affairs ne Manipur de ga bok chabam bedo ge high level review meeting New Delhi ge tet ke Manipur de gu body pe Chief Minister N Biren Singh Trima padoge palamchi ga ne leize neugai ka dai dele Congress kangna na saza agum betarium center na to lebeze India de gu Delhi si kokata ne to pangdele Manipur Pradesh Congress Committee gu President Kaisna Mega Chandra ne danain chokyu zekrute se damai ting gige marasam pomana hazungo ze manu ze kam pobe hige saze Indian sokri ne Manipur de ga bok sabam bedoge high level review meeting New Delhi ge tetkebege Manipur de gu body pe legislature ke tu trimak zai Chief Minister N Biren Singh chuna Manipur gu home te zabam pe meeting ge ka zoga mak zai ku ga mak pizegane panulung mak pasam singai de Manipur Pradesh Congress Committee gu President Kaisna Mega Chandra ne saze Manipur de gu body pe ke tu go makse high level review meeting te kebeze Manipur gu Chief Minister na padaina bedu tengam ga de le gchule Nationalist Democratic Progressive Party NDPP kyangna ne danain chokyo zikrute se damai ge 7 parent assembly constituency ge mate makse ta kyorabe urban local body election ge NDPP ticket kene candidate saper rambodu hingnam ga be tariam nai election campaign te churalet ka be campaign kit off program juluke tongge Nagaland Deputy Chief Minister TR Zeliang na lepet kai dele apo utariam ge wangze ka zo ga me ze NDPP ticket kene urban local body election ge candidate te ze parent na Zuluki Tong Council gene saper mabo wangza gazo ga dele gchule Nagaland Deputy Chief Minister TR Zeleng na pugu social media platform X ke rogaize NDPP candidate mina hangchum ane unopposed kada be party gene candidate sapet heli rako gaze election du pe lo dele aize parent district ke NDPP kangna prensi zai padaina men te mina ne NDPP kangna du sabelia ga dele ze TR Zeleng na rogai dele Mizoram Home Department go official kusarit ki ge mata te mabone saze Mizoram sorkri ne center government ne rangya ga be nu ne kate gale bahangya ku zalale aize Myanmar de ge ne hindi ma peta te ge ne India de me titi wangze lungme mina sangim ro chumedu panui gu biometric data palam pade chi rahange computer ge ro ko ge beta te ka rahange ku zala de le je sale kusarit ki gu re te mabo official ne saze Mizoram sorkri ne Myanmar refugee gu biometric data process palam pade chi rahange computer ke roha ko ga beta te center da ke phoga belisi ngulu design ta to chu gudele is Press Trust of India PTI ge marasam pogai dele Mizoram de go body pe Chief Minister Laldu Homane saje Myanmar de ge ne hindi ma peta te ne India de me titi wangza lung me bogu computer ke roh ko ga ra biometric portal ka chi be telega ne le je sale Nagaland de ge wang reben chokyu zing ka srok ting kum chang na jang ka medai sumai ge urban local body election municipal council ku chum nai tong council himre srok hange election te kyo rabege candidate plan te ze ha srok rek srok skui chi me roge mi pui mi candidate ha na himre ku chum ne pnui ji pe gut kai ze nomination paper file to ga le ai me roge candidate mina rek na skui me ne the nine chokyu zikrute se damai ge na lang ba candidate withdrawal team me ke pnui ji lupet rai ze chuna a urban local body election ge me candidate planet zemina haming rex kumena sapet kudleize state election commission na sale state election commission na saze Nagaland de ke mati mak chawang rabe urban local body election ge candidate te ze saperame ke ke chehlit miranum gadle plam ane election kemeze local government gu tamung pe tura chang beze gene ka chule state election commission Nagaland de gu election de de tim chak sa bambona saze urban local body election in as and dupu ze loper hazigene punina taton risang zala le ze ka chule Delhi Water Minister Atisi ne zimain chokyu zikro skui tingkum chang na jang ka medai sumai ge saje pane India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi hange India de gu national capital namdi Delhi ge water crisis adui ga ka sang jam bedege sam kala le siro ga de le zaine tingnai mi pui ka nalung ge India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne apo de ge nje che pu ka ga rai mak che ta to ga mak tina chokyu zing ka ke tingkum chang na jang ka medai ge ne choose pane indefinite fast de su kan khim betariam that kegule je sale
Marasam po mana ke keche zungo ze kampo bihige atisi ne saze Delhi namdige water crisis adui ga ka sangze bam dele palam ane Haryana de ne Delhi namdige adui pe rabe padam pengsama pidele ze sale atisi ne saze dana in cheke ze krishna mama ge Haryana ne Delhi namdi hange duin phet ka beze 513 million gallons of water in phet ka dele plingsing ba ane 613 million gallon water in phet ko dele 1 million gallon adui ze mina changkai set hamingu hange buize adui pe ko dele zaine Delhi namdi ge mina langkai te sen ma ane adui ngolak salary leze sale Delhi water minister atisi ne saze Delhi namdi ge pedena ramene heat wave tingche tebe pete libere na makse adui ga ka sangze rose bam dele ka chule Karabi tinge USA go body payment me wangdui lose samrambe kige high clato jisum sabe pui former United States House Speaker Nancy Pelosi ne Congress kyangna go hami pomara medu ngolu je jimain chekyu zikres kui tingkum changna sang kamdai sumai ge Tibetan dai go roisi lamge pe spiritual leaders Dalai Lama du adaw gai dele sige Nancy Pelosi ne China dai du ka seven dam gai je China dai go hangya pe President Xi Jinping ne Tibetan dai je China dai le je sa jabam de ketun je mag le je ka Nancy Pelosi ne saze holiness kanchi bepe Dalai Lama ze ringti ze bambulai za pe gura samze rehi misunga ring ze bambulai kane China de gu hanglia pe President Xi Jinping ze pakrinting gadi bechange mine du chira malai palam ane madu ibeto gai ba ga ze ning to gara magdalei ze kchule Nancy Pelosi ne saze US de gu hanglia pe President Joe Biden ne mati mak ze hindi kha chi beket sain to gai gule apo hindi ne rakha ga be ze China de dun ze Tibetan de ge hatura pe chek bok zabam balam ge heki ke zera kyo ga rahange hindi sangdo gu leje sale Russia de gu hangya pe President Vladimir Putin nai North Korea de gu hangya pe Kim Jong Un ne jimain chekyu zikros quiz sumai ge partnership pact kangket de benune puina ke tebe ta te sang te gai dele apo partnership pact puina ke tebe nune hazo ga be samria ne chugu mek de ne Russia nai North Korea de du rengi wong dina ke che rege ngogar hangje samria ga dele ke chule Russia de gu hangya pe President Vladimir Putin ne saje apo partnership agreement sang te ga be je ke tu mira me de ne rengi za here te wong be hige ngoga ten zabam madele je hazo ga dele je State News Agency TASS ne mara sam po ga dele P guys ang kingani melay na duto delay azina lung tapen me na may gumara sam news suna times agana luay gay delay